Najveća behafaca iz Oktagona, Tomo Spahović, govorio je o surovoj realnosti i apsurdu koje se odvija u tužilaštvima. Da je, ne daj Bože, on kome šamar svezo isti tren, bi bio pritvoren i odgovarao za pokušaj ubistva. Ta ista osoba i dan danas se šeta slobodno. To hoću da pitam. Šeta se slobodno, nikakva sankcija još nije sprovedena. Navodno je istraga u toku. Evo, danas je 4 mjeseca kako je moj brat preselio na bolji svijet i evo ovu ću priliku iskoristiti da institucije i da pravosuđe, da jednostavno rade pravedno svoj posao. Znači, ako ja napravim grešku i odgovaram odmah, pa treba i Mujo isto da odgovara. Zašto je Mujo drugačiji od Tome? Zašto je Mujo drugačiji od Benje? Samo navodim primjer. Po meni treba zakon da bude isti za sve. Zaista pravni sistem zemlje je apsurdan ko postojanje inspekcijske službe u Nevesinju i upitan ko diplome u istoj.